Radio Nona, Adom FM, NyinsenNeAwoɔ. Abono mochino. Radio Nona, Adom FM, NyinsenNeAwoɔ. 106.3. Radio Nona, Adom FM, NyinsenNeAwoɔ. Abuso men kran kwantuo. Emu won sense bibire. Emu yare. Emu amane uno. Ti afia man kwata maklo. E NyinsenNeAwoɔ. Enu se onkasa nwie no na wanyawo na no anduro. Abuso men kran kwantuo. Emu won sense bibire. Emu yare. Emu amane uno. Ti afia man kwata maklo. NyinsenNeAwoɔ. Enu se onkasa nwie no na wanyawo na no anduro. Enti kwase da nwomre bia. Radio Nona. Adom FM. NyinsenNeAwoɔ. Abono mochino. Radio Nona. Adom FM. NyinsenNeAwoɔ. 106.3. Radio Nona. Adom FM. NyinsenNeAwoɔ. Yamamunina jo yamwakwa bado badom 106.3 FM NyinsenNeAwoɔ ena aso ayede ebrewe yenjumedie no eno na Advent Voices ade aye 16 ediamaye no ntikwase da nwumre bia no nwoche ma wafidie no na Adom 106.3 FM NyinsenNeAwoɔ eso ene yedrei fasidama Gini Foods osema fie yede eyampa Gini Foods ya wo mo wo ho ya wanwa wo ho sunflower oil bi papa bi ene ye wo mayonnaise so eka ho ebie ye wo Gini tin fish so wo ho no mo ntine chesa Gini nuane ne de woto a bibia bi ubenya bi sene milk ena wo pa ni nyina bi wo ho supermarket na ben wo no kra no ko ho bisa se wo pa Gini Foods wo no product ni nyina bi ubenya bi ena malls ahodo ni nyina so Gini products no be ewo honom Iolab grab water and also mofra no edia mesro mofra se ne yam ayokutu from agina ne yam bisa kwatre kwo no mo sisi no afei ne sino efifi saru hu so onye comfortable bisa unya Iolab grab water edema akra yi no mo a esu osusu na nadwo nwenwen no ne ade ni nyina eto obetwa de ama obatan wutie mesabrei wo pe grab water edia ma obadia Iolab gripe water and I may come for the amount Chemid Pharmaceuticals Limited for and Akofaba or Pedodo to Ediakogu or pharmacy shopper for 0552 667712 0552 667712 and 0240 373049 0240 373049 Endpoint Homeopathic Clinic. Ye dana si bebre Endpoint sunti ene ne yenya sponsors bebre enti yade bia free stro about form. De yo video mu bia nyankopon ya adom na de pa bi chia ya yenko Endpoint ni yenko check ni pedua no mema no wo se prostate no check ni free de amamo enti asai prostate we ni free no yare bia ha wo bia no Endpoint sebra na omwaw be ma odwonso na emu hyehyew anemu pa mienu a yesenye nta na wo sisimo yare into yenko Endpoint 0244867068 0244867068 emano so watch fa wo Endpoint or se brana infections bia age ahimfia boso enti ema wa wo mpo akachire no Endpoint se bra nyuma koya daroma ena omobo ye chidoma yetumede NyinsenNeAwoɔ Jumedie bro kwasi da nwumre bia no nwoche 8 pm ye ba wo mfia ahodo mo o Facebook Adom 106.3 Jeko adaro modia atomo live ewo ho bosumi a ye boderu fanyaro ahodo bebre ho said ye nra wo enkwahia ye hwe cerebral palsy no ene ye hwe breast cancer kokram etoma enufum na wonyemo
se obi enyemo a otimi nya kokrometo no fo mu bia na ne no no kwan ben ye befo so na ye treat ye ne abo abodom edane yem no ho ban na breast cancer no so yabo ho eban eno ho nkomo ena anwumre ye ba abedie midin ye fia amankwa tamaklo ye nuaba Gertrude ejekumwa ne din ba ku yafmeniso ena anwumre ye ne no ba abedi enkomo geti anwumre ye mu ajo ya ben microphone mame kakra sorry get it facha me memo adwo anwumre me da se memo adwo na na bibia boko de nyame adom ya de nyame ase me da se papa Gertrude ejekumwa ba mo na adwuma mboko de nyame adom adwuma wo pani ni obia ho ye da se papa ya kase yankomo ne so ne etiefo na ya krado a omo enkomo we wo mani so wo mani je ho papa mema ne titru mu am Facebook no nyame hira mo papa o questions bia no fato Facebook afia mankwata maklo anasa Adom 106.3 ana wa wutie ye bre so a ye bebie yen phone lines no na so ne ye kire wadwen bia no one yen edi ho enkomo Dr. Shine any producer iti Shine ya no wabebi atomo ha se na matimi achiachia wo mo enti mama geti akwa abedie yenka kokram ana breast cancer dia se kase breast cancer ne di kan be chietiefo na ya momajo enmiri so momajo ne na ya do masese enmiri omini ye besua de afa kokrama eto no fo enti ye kase kokrama ana breast cancer kokrama eto no fo so ba for efra na so on for efru no yare a enye breast cancer kwa cancers na also ye was cervical cancer ye ovarian cancers but say cancer breast cancer na ye check kokrama ato no fo okay yo ene no ene na your topic na be me because you say breast cancer and pregnancy enti no ye ba be hwe se bia obi nyemokura otiminya breast cancer na ne no ekwan bay ene ye befa so abo nyinsen no ho ban na fe breast cancer no so yasa abo ho eban ti ho komo no nti mo ama join ye no mamini kanchia wo mo na wo mada romanti ena program yi wo ho nyame hira mo Dominic na kutu say hello hi odo ye da so join ye na afras okay afras dia minim nti wo de ya bra later piaga wa ha say fia good job may God bless you yeda say Teta Michael so say fia nice program keep it up yeda say Achivo Joseph say please dance again for me okay na jeko de meto so ntawo hom yo de ya de bia mane na mesa mwani age asana na menya de but kakra bia mdi twa me ho de be be ma I getting so sapa ono so ya de na Felix Hackman so ewa ha say listening to you live God bless you team NyinsenNeAwoɔ miss you Dr. Shine Felix Nechia Dr. Shine nti yeda mo ase muni camera na mo share like na fe mo commenting so emfa emmaye nti geti maye hunu oba nyemo a otiminya kokram e won no fom ne di kan na yensen ankasa emfa kokram a eto no fom member okay nanso se oba nyem na se breast cancer na kokram mo wana woni pedrem no ebi wono phone ma enam se hormones estrogen ni progesterone no eye adwuma nti no etimi speeding up ema cells no enyi ntem but anyensen ankasa no emfa breast cancer emma enti na se de be me cells na enyi ntem ne se bi akokram wo ho dada na estrogen ni progesterone no emma kokram no enyini ntem na se we de be ye obi a ebi akokram wo no fum no onim no asanyem sa ani asam ne be ye kese papa enti na doctor for sa mo nyame hira mo nyame ti mesro obi amra ne enti yen aye mpe check up no mu se no wa be hu ane se na ba bi ebi ta ho ba bi ni enim ni akwa akonyem okay enti no be den na oba pemfo wa hunu se kokram e wo de nufum me da se ni edi kan no se ni abosumi ya start aye ka se oba bia nko check ne nofo ana wankasa wo fi a bosumi bia no
abra wabu nsa wie no wobetimi ahwe ana wobedi agro wo no fo no ho no enti ne di kan a wobehu se kokram eda wo no fum ne eye wo a wo di agro wo no fo ho ukunu ana se wo kanchema bi edi agro e wo no fo no ho no na obehu se joa ana se ababi ehye baabi no eno na ye first thing a ye betimi de detect se kokrama etono fom no ebi atono fom no enti se wo hu ne sana oba ana okọ hospital a na fe nhwehwemu a aka no ye de ato aso ama okay na je say but on say no for na joa bi ewo mu o ana enti be de hu difference no enti no sa kokrama we na ye ka no ana joa na eda sa no fom no sometimes ya na ye ketwa start ya ye ketwa enhyeda nya ya enu ntina mpempi no eya ye hu se bejoa eda anase kokram no eda no fu no enti se start kakra sa na etimi develop kono obehu se first na ye ketwa ebekọ etwa na akwa te se twade ana line ewo no fu no eno nso achi no obehu se ewo hwa ekọ na abeye abajoa bi lymph nodes abehye wa moto no kakra afi free ho no behu se na onofo no ano na ye frɛ ne po no etwekom ana se behu se nsuo bi free no fo no me den eba no nsuo a ye beka ne se e blood like efri no fuso no eba no anya white brown ebi ho aye offensive crack kakra sent wo kakra ebi nso ho behu se na no fo no ase ba kono ne size no are different from the other enti say pimpin ye kasa say ye check breast na eya ye ngina hwehwem na ye nhwe ye shape and size of the breast but what you say enti bi nso wa be hu say na skull bi aba no fo no baby na kokram no eda no na ye kase enti no sa nema we na beda adi ama wa hu say Bibi koso. NyinsenNeAwoɔ na utie wa Adom 106.3 Dominic Nakotu wo USA na Oshoye Mary Semetha Sachi and so say interesting keep it up bright Adoba say I'm watching you live from Akomadan Afrancho Akwasi Ali wo Spain and Oshoye Mary assign Abaha BM Priscilla Boachi say good evening one of guests mo ho ayefe yeda Tiwa say please I want to check my by the time you baby any actual said you be check you know so what I say na so be hospital ni nyina no anti get wa ha obeboa ye wo sade no so wonder atimaka enso ewo aplao border osinyame enhira ya Vivian Tewia say God bless you Tete Michael so say if my woman gave birth later on and she has swallowing breast so is it cancer pacho antigeti putting it down mama na ye be ya no ama no viscous gh say efia man kwata maklu good evening me das mejo so na viscous di abapa me da mo semu a mo de eba no ba mo hye so ene nkomo ya wo se obi a tie bie na ye nyina ye de ebo ye ho ban se de geti aka no se kokrom no bi wom na won cheke na won hui na sa wo sa nyem ka ho a eno boa ema cells no enyini ntam ti se ne de kan de akosia ne se e wo se brano no ye bu ye nsa wi a ye check breast no enhwe ye se enyina hwehwem ne enhwe breast no de ya se breast no de ba akoso sen ba ako but we ya ye kan no se niam me di kan bobo so ne se ebema obehu se shape ne size ni na asesa okay ene na abatan no ye hwe hu ye na mpacho dua bia ne ye behu ewo no fo mu a kire se kokran bi na ye aba Debbie. Joanne bi wo hwa ye hu a enye kokram eye joa edem you know ye beka ne say ye bi na engro nti say ye hu sa ye timi yi efri ho na Joanne bi nso wo hwa eye malignant eno no kire say eno no na it no spread it to other organs in Sanya man. Okay. Mama Mrafia Tamaklo Facebook on Surprise Zogo Glee say a cause breast cancer no or train Ampon Janice say God bless you or Opokuya Joyce say onusu say what causes breast cancer internet no na obaya say please if there happens to be a lump in someone's breast is operation the only alternative
for removal, or there are other means to help remove it. Odom pache basonia yano amano. Bless Kweku say always simple and easygoing, looking good. Yada say adai Michael say good work and afe neteli and so the emoji aba beto ho. And then a question eba near the frame na the way yano amaye na obi busa se kokram no eba no phone mu a operation pay ene yetumi de ye anasa wo de kokram beto obi no fumu a okwan be ne be fa so aye free ho se kokram beto no phone ma ye kasa ne ye ka oba onyem ho ase aha enu ntina wo se gynecologist any oncologist etina se na ye frɛ oba na onyem no okay na fe ye hu se kokram no eye de wo hin bia because kokram ne wa horo bebre any baby a eda aha intino ye hwɛ enyi adru se affect other organs na anase baby eda no eni nsunsanso bia asa that time no ewo pregnancy ana abofra no so a then ye be hu say oh we bia isa afia na start enti e betim the surgery eyi afi say depending on the stage no and doctors ne be decide say either say ye be the chemotherapy and as a radiotherapy no radiation therapy no ebe ye amount okay eh na we ye nyina akura affect ne de cancer na nkasa na anase kokram na etono fo man kasa no empempi na ya na nim sunsanso bia wo abofra no so nhwehwemu kire se ye nhede hu se cancer no etimi efri maame no ho efa awodie no koma abofra no nanso no treatment no within the first 3 months of pregnancy no ena ebetimi enya nsunsanso ewa abofra no so because that is when abofra no will develop okay tiene na ho no ye begina ho biem na fe ye hunu ni aye beye nti anu saa no se obatan wa fa furo na saa within 3 months ho no ye hunu kokram nom ni ade a ho no ye nya dai oba menyim de na menye de na pomuden panifo beye na mo akipi akra no yi a oha obi amane so enti se ne ayaka no ye bedi kan ahwe kokram no isa se ye free hwa ye the surgery eyi kokram ne free hwa ebebo ana enti surgery eye one ana se enti ebeyi lamp ne free ho ana se e wo se ye twa no fo no ba ko no e free ho e no so wo ho ana se wo se ye the chemotherapy ye di nra no edin ekum saa cells na e no so wo ho ana se ye radiation a form of x-ray no so e na ebe kum saa cancerous cells na and also and depending on the stage and then the patient's choice one kasana ni au pese we yenyama no and I begina so abo breast cancer be operation ye edi too debi okay into medical akase wo chemotherapy and we say ye di nra ano edin ekum ana e control cells na say ndidi enko other organs ana say ye di radiation ye x-ray no edin eno nso ekum no ana say ye di surgery say ye beyi ana say ye beyi kokram no ana say ye betwa ni nyina agina say de wo de ne tie okay nti se koba say ye oba no ye de surgery ena eyi a ni nyinsen be koso awo ho me pacho ani even chemotherapy mpo se eba se e wo se ye akra na ebe gina bre at that time no cancer no ewo ebe wo na spread it to other organs ebi our lungs ebi our colons ne sa niam no then so wo pese we yi a nyinsen na ye be chirechiro ma cho se baby edru no se ye kasa ye treat a this abofra ne ye den ye yi ne free ho okay enti NyinsenNeAwoɔ na wutie Adom 106.3 FM wadwen kyerɛ no emra na ewo Facebook Adom 106.3 ana se fia mankwa tamaklo Facebook na ho nyina nso ye beyi de free ho ne nkomo no breast cancer and pregnancy enti na so de mama geti ni ye di ho nkomo no de hu bi animu saa de hia ne se wahunu uhunu na kwa yaresabia na wo na wo gyne te ho oncology so ete ho a ho no ana futuo no wo ho kwan no wo ho nanso se be ye be avoid ye betwe ho afri we hu nti no na ebre no aso se ye wo fie a ye ncheke wo ho nso a ye nko hospital enti mame hwe oba wa fa afuro
check-in ye normal to so be a on fair check-in ana. Me pacho ani. Nanso no se oba fra enam se no for no ehye ne ho ehye nsu a ye de be nom o de be ma abofra no sorry a time man check no eye den kakra emma yankasa aha because thought akra na no for ne mu aye dududu a wo don saka eye wo ya me kasa ne me ka se eduru ba bia obehu discharge anyense ne so timi kɔ n'ani ma wotimi hu nefusu ewo aha nti etoda yankasa yebetimi ama your partners ne nso aye anas ye be walk into the hospital na ya check but we have pregnant woman there ideally no hospital na ebeboa no yeah obeboa no okay nti symptoms are ewo ho se bia obi enyem na kokram no bi ye sa pepepe na obi onyem nso de ye sa pepepe okay okay Nyinsen ene awo Mary asan abemu biem em say question na ye de ne cause sa breast cancer me enyi e ho no nso ano emaye sani aye ka no breast cancer no ya hwehwe mu aye nhede hu ade e cause ana wo hu bibi what bibi se mo na ja mu ye hwem nti bibi a nhede ni ho nanso ye gidi se obi a ofri abusua bi ma obi anya breast cancer ne bidan genetic ebetimi ato awo ni di so afei nso yenyi no a yenyi koyanim no nyi nso timi de breast cancer na kokram no eba afei lifestyle ebu ho a jot ne mensanom ne sa niema no yedidie mu enyina ye niema etimi de kokram eba nanso say ye kase ade potin we pa na de kokram ba de yenya hu bi batie me gidi se yeguso aye ye nhwehwemu a ebedrubure bi ne benya ade potin a edeba Mrs Florence Banier ewo bupe a wotie o sinso tode ne nso wotie ye da se papa nurse penny ba ko ono so ewo bupe eno no ye da mo se papa mo amaje atomo share wo Facebook na mo de mo comment nso eba no ye da mo nyina senti se no ye hunu ye nhede nima de kode potin de kokram no eba na emom risk factors ni bi eno abobo so niema bi esusuo se betumi de kokram abreye eno no Gini foods ya do mo ase papa nese wo kodwomu a ma no ye so ye stress ko se Gini enuane no bi eniema no nko an ehia ye wo Gini ne rice wo ho mayonnaise wo ho so ayo salad papa bi na opa bi ate aguso wo ho ye wo ne sardine so wo ho Gini sardine and afa Gini milk so e wo ho Gini sunflower eno so e wo ho enti ne Gini no nya bowura mu nko ade bibia wo pa bia wo benya be kakra de hu makoni ade nyina beba self ponte wo to ya bibia gum pepepe e de maw supermarket bi e ben wo Gini foods ne ma nyina bi wo ho ana se malls ye boy ho nyina benya bi se obi kra na abɔ container ketewa bi kra wo ho ade ye abusa no so benya Gini foods fi se anu so na edenti no ba bi abefa bia no ebi abusu wo ho iLabs gripe water eno so yemfa man kwada no akora bi wo ho a ne yema yekutu asemfra magina ne yem ne sene fifie sa no esu nko a anadwo da wonna wonya comfortable de bia nwenwenwenwenwen nya iLabs gripe water efa man nom obeda ma wonso watumi adabi simfifie ne ya na nya beta sa pani kura wo de ba wo hu se de tie tinkura no wonso munim nyansa nti wono de su no a ba wonya iLabs gripe water e de manwa eno ano no pharmacy shop ben wo no ebi ewo mu endpoint homeopathic clinic and so boye say yare ahodo nyina bi na de manage endpoint ho no se dru September de bewura mu kwa afi na wie ya na wo ye free screening na scan and de maye nti ebi na asasie ti ebi a wonte o se bra mema no ye meye scan prostate ne yen check se bibia ye kama sa de onam ahoden so na bibi wo ho obetwen ya na akoda ne yare kase ne de rubber aba be hyemu eno de ya na hadwen ti na ne wo se bra be ne free se yare wo mu de aye be show man so sa ye ho kwan se ye be ko ho free duoda de kosi memenda anopa no nson de kosi anwumre no nson na che se ye ne endpoint yakoye free skin screening and scanning of 0244867068. Angela a champon set Getty big ups as a Getty or fans or David Techimensen a nice topic
Keep it up. Gladys Night, Tete said, listen to you live inside T Nungwa, Teshinungwa, mo Yadamwase, Papa, Faustina, young phone, so, Chiaye Waha, demand, Tekesen. So, welcome, please. My teachers are listening, Madam Sarah, Peggy, and Abeta. There's a teacher for 80. Yadamase, Papa. Mientuan Kwamono, so breast cancer and pregnancy. And I Getty, Ejekumwa Bam, our Jubel Specialist Hospital. And AD and Komo, and you may watch it. You may paint Mumina, Muma, Yemfa, more your home by treatment and also Yadiama, Asasiano, depending on the Abeyo, Sebibia Kumuya, you see a crown, and Yadia say a beha drink. But Cecilia, dear. The year can be a sian is a sabre, be uncheck, yen check, men yemo ansana, Yakwa check, Cobana sanwa, yana a hadrony. Tinyamia Adom, ya bibia, Obanet me a wafan wafanaba. Bet me a manufuso. Never choani. Okay. Senia yekan, breast cancer no. Ana cancer na anakokra no foam no and shed NyinsenNeAwoɔ so breastfeeding so okay any de nyame ase but treatment no mum and e betimi enya NyinsenNeAwoɔ e chemotherapy no and radiation no and e betimi ama problem kakra okay tiene na ne oba advantage se oba ye wo sa surgery se bi akokra no ne ade a breastfeeding de obetimi a breastfeed say ye kokram no nko na free ma obetimi a breastfeed okay na mom say twa no fo ni nyina na wontumi mfasa no fo no say no kwade ye twa free but say chemotherapy and as a radiation na eno na ye ana nsunsanso kakra ewo ho na nsompo no may depend the stage of the cancer no then e betimi ama problem abba oh ebrebe na ebedru si ebetwa no fo no say abra cancer no spread ya fa breast ni nyina but what you say edu ho a start free no anase ano tuntum no anase inside enti se ye hu ne ntama yetimi yi na da ya ne ye hu ana na betimi adidi akwa akire sa na esie wo baabi enti ebepie no na se me se kwa koduru ho won se breast na nkasa no sabio emu ye de kakra na facts nso wo ho enti se ade de ma eye den se obi hu ahanti ansa na wo hu se ade atom no na edidi ekwa atri yeah ya samu kanya asman kama wo ye se de check no kura ma ye hwe enti de na obeka sabe ya ye bebo ye ho ban kura free stress we no mu ni ade e betwa but before then ye see ye twa no fo na he se wo ko wu aro no da bi ye ntwa ma wo sa kra ti na bi mu mfa ma no because onim so de ba ni ye twa no fo no pe na wie ya no da bi se ye twa no fo na wo se na breast parts ne ade wo ho a ye betimi de ahyehya ma aye kama ye twa no fo na wanyu no fo so amenye hwe so bia be hu se ye twa no fo just said the one ne da sorry okay but ebe ye say ye betwa no fo se edru sa stage ne se wo se ye twa no fo na ebe ye say ye betwa dan se ebe spread to the other organs na e ho de to de bia edru sa stage na e ya na ye nim de ne ye support ne ya ho den no e kakra bi ai betim de aboa ahanti depending on the stage and na ye be hu say we here this treatment and I here this treatment yeah samu enya sim ya sa e wo se nyina ye nhwe asam no ba bia me da ne se ye study e no fo ne de hia pa because ye nhwe ye dress e no an se ye nim ne hia ye sa enti se ye ko hwe no fo de Debbie this year breast cancer awareness me hospital Jubilee Specialist Hospital ni aye ne say your team ne say early detection saves life but know your breast do you know your breast do I know my breast how is my breast like the shape the size obi wo kra na rashes crisis on check wo ye be mia breast ne san from morning till evening enti ye ya na edware ya na ye da enti know your breast breast na eno na your first line of action na ebebo
Now so obi ntumi hu breast ma just one kasa ene anwumre ya me kasa sesi a mesro check wo o mirror no mokransa check na hwe bibia so hwe bibi nye normal ma ebi aye ken wa unhu se de obeye nye normal hospital china ade pachi ya yenko ho na yenko check fise ya na eha adwen se ade etime bo hu ni ese owiye from breast cancer enumni ade and get ya me se wo kasa wo kire ye se genetic se wa busuamu ebi ato wabusuani bi a wadu afri mo no wonso se bi betimi aye ono e wo high nti se metu e bambo be na memmo fi se bi a me family no ebi ede obi kopen obi nya breast cancer de ne ko me a me wa akire no de na menye se be ya mebo me ho ban afri ho ne ya time bi a me kan se inyarewa bebre o high o vaccine ebi te se hepatitis B ebi te se covid ya abe na so breast and cancer no ye ni vaccine wo nti na ho bambo no eye den ne edikan pa me saya ka bi oni so wo behu no fo no se na etie afi wo betwe ho afri niema bi a enhia ete se nsanom jot ne cigarette ne sa niema no e na afi nso ye didim won se ye kan didie na eya na ye de adwensi nwane bebre so but ene no menye obia eno na me ka kire me pregnant mother say sisi obi emfre krasi bi ntin kontom me kra ye kan obi anim bibi kro e wa kra sa nwane na ye free enkrasi na ye di no eno ne boy ho ban free nyarwa bebre ho eno na timi boost immunity no ai woni pedwen e fight tia sa cancer cells no nti se ye ntimi anidi ye antwe ye ho emfri ni ye bi ho a na se ye immunity ne eye low a cells ne anam woni nya wuram ni pedwen no mpe na a fight Queen Esther we fear mon kwata maklo page wo Facebook obusa say can too much wearing of bra cause breast cancer brace abo bebre no please okay and yenhwe ne ba bi mo ho nso a won wo hye ade yes ramo asa enti eno so hu hia ye ko kan yen so obebo na awotwe na brazil akro na bo no fo ho sa wo se sister fia me ntwa no fo na no nepo na no ntokro de da enti say infections ana fi kakra bi ana osho kakra bi akwa na ye sweat a etimi didi ko mema infections ye den eba okay okay tiene e wono so ye nhwe ho no mu ye pa cha pa bra kwadwo say big up bi e say bra kwadwo bi nim getinu no I don't know say wife bi abamu nti say na wife no dia na we you to ha na na Gabriel so abaha no mu bi e da say Kwame Paul and so ehwe was Spinters yeda se papa pa na fei Kojo Evans and Ketia and so wo Junction Mall nungwa was a good job yeda se papa and David Chimenson is a nice topic and so yeda se Angela Champon Segeti big ups yeda se enam ahiabu wo enam from Tema Comti9 and also ehwe Gladys 930 and so Teshi nungwa yada mwase papa enti ene nkomo no breast cancer and pregnancy ene no so yedi ho nkomo nti yemra de na me bisa se family ne bi wo mu a me na me sisuo na me ni bi de na meye a metumi de abo me ho ban enti ni ameka na say ye bedidi ye okay sa nyama na ne betimi aboa ya ma ya amena ebi ni me so ba family ne bi wo mu no metumi de abo me ho ban because a drop be any ho enti ne hia ne sa abre ni abre nyina won sa be ko check so no for no na fo be ko hospital na ya check okay nti ma no enye suro ni hu bi anso ma obi bia mu ma ye activate your phone lines no 0302 216561 0302 216562 0302 216562 na wonso ubetimi abaso breast cancer ene pregnancy ehun komo a enwumre ye die wadom 106.3 FM your Facebook into Angela Champon said get it coming tomorrow for you to check into Angela be say obeba na get wa check e di amano aha na
Elijah Abena Pia said, is there any food that helps heal the cancerous? There was special food be timide cure cancer na. Me sure say you share that word journey bia, but send your yin say fruits eboa ema ye healy and a boost immunity no. I think say journey bia you be di no ye the fruits and vegetables ebeka. Younger rap so e won kokko and now no so ehwe ye efrenti yedase papa obi ankonko check breast no so wo check na nhuna ene na say watitim na eno ana wo kro no enti gati my ento so sese no yahwe abusua bi wo mu ne kwan a obefa so a me ebi ni me so sese no metimi abo me ho ban oba pemfo no nso so ede no obeye de asevi akra no se ko ba se ne no fo no how bi aba ho afutu obe na ode be mo asa oba tan no e wo bra or breastfeed no enti abra or breastfeeding no ne edi kan ne se abra ye ho se wawo afa ne ho afa ne ba na doctor for check ahwe se cancer ne bi ni abofra ne so na stage na owo no entimi nyansunsanso bi a abofra no so ne be kan so be koso breastfeeding no na fi so be koso ama ne nan aye ntia ewo ayaresabia na se hospital se be ya etoda ana se kodru pem bi se ewo se ye ade bi ema abofra na ono a ma doctor for ne nurse for betimi ene natena se enya sa nkita hodie no okay that's my in charge and senior at the same time now no ne di no any Facebook or I China even no ho ntino say get who obi o tesa na say eno no nti ye da se mo ba Facebook Adom 106.3 no monkoso na mon share o share na fe o sign like it say ye be phone lines no nti baby awo bi anso so timi efre ebamu na fe de mamusa no so watumi ebusa no ententem so de ama ye breast cancer and pregnancy eho enkomo na ye de first caller no aba ahoma no eso odo ya muajo edo ba NyinsenNeAwoɔ so okay wonya mind no oba ye no ebeto so get answer na ye be kono de na wo kan de atre okay mama fa me kole odo me muajo do ba NyinsenNeAwoɔ so Melase. Yentie we mama. Ejo so. Yo, nyamesha mupani mwejuma pa moye amama. Na bipacho ubisane se emani blood mayekwa omunufo na se bi omefiri mu. Me hokwa me hone pa beye minu a happen wa meso. Nti na mpese me ono so ka se happens nti what happens na be mu kutwa na omefiri mu. Okay menso meda se papa nti geti be joti ato wa maye na ye wi aye ya no obi so de aba bra kwasi lamba say please we really thank you for your teachings please. At what age can you get breast cancer? I say bra kwasi lamba ne dia wono so e de bai nti geti be yi eno so ano fa to ho maye na ye je questions ni nyina na ya David Techimensen the fear tomorrow my wife will go and check na maminka we so ana getting kanto so mama enye adwen say manu kwa na yetimi nya kokram ewe ye no fu mema no so sa ebi ewrewra mu enti mamemfa another caller e beto so odo me moajo do ba NyinsenNeAwoɔ so obewa fanwa pa yo yentie we the same question you say. Yes, upo blazer. That's all this kind of blazer na ubenya cancer na. And I think yes, you didn't jump with the blessure. And you ubenya breast cancer na. Yo, me da se why Beyonce ye da se papa. Nti no so e be yi ano e de ama NyinsenNeAwoɔ foforo so so. Odo me moajo do ba NyinsenNeAwoɔ so. Ne line no drop it fache me 0302211656 me mo ajudo ba NyinsenNeAwoɔ so I say ne line no nyanto mu ye 0302216561 0302216562 odo me mo ajudo ba NyinsenNeAwoɔ so odo mpacho me tia wo Mpacho yo mami ntio
mpacho good evening. Mami mpacho yetio mejo so. Mpacho me say ni phone ni phone eye 2. Eye kese. Nusu se banisa na echese eye cancer na de Menti ase papa so onepo na etu. Na no ye kese nipo no bitumi ye 2. Ebitimi ye 2. Da ben no hwan de wo de ye 2. Me de ye 2. Ene ya make so onepo na ye 2. Ye 2. Etumi banisa. Da bi o me obi ane po de se baako. But last minute me check wo local clinic. No say me etumi banisa na ye nipo bitumi ye 2. It's na no so. Yo, mate, nti de otie na mamenes wo obebo na wachirim. Ofofro nso e wa homa no so do memo adwodo oba NyinsenNeAwoɔ so. Wa afa. Da se papa minti o. So me wa we ba 23. But first one na Papa online mu nya kra gina ye kakra ma ye ne ente wasam ne ye. So ye no ne swami we go ni for no. Ana mi san ke when you go to the one. Also ye na be go. The 23 years before but you want to be there. Enti ne last born was 23 years. First one. Na the first born no ho no wo ya rashes begu no for no ho. Aye. And up to now edaso ho. I can say the name. Now on call hospital. I call hospital first. O call hospital almost day. I'm saying yeah. Sa. No ba na nkasa wo hen ko no abetimi akire mu ye. Ah. Ma wonu ankasa e. Okay. Ana ofere. Hello. Hello. Odo me mwajodo oba NyinsenNeAwoɔ so. Ya me do. Yo, yentie wai papa. Yo, me bindi adwaba kwajo. Me kasa free Kenya so number 1 ahafo. Yo, best nation kali ho asema mo kan. Aya manage pa. Na me go forum bi so. Na forum no. Social workers na also. Na say obi de bato so say oba Brazil ama achechire no for more than 8 hours and also to me across breast cancer. And also can say kwanya oba paso a entimi ma no. And also no this oba no ma farmer okuno so ade onokuno di agro na ebetimi kura ono ma no. Na mpacho no kura na na say no for monom dada nti na nye problem ti wo de mama na so obeyi ano de ama ye da se so free another call and so ahoma no so do me mo adwodo oba NyinsenNeAwoɔ so me josu nejo ye da se mpacho mintie wo achiri ni agonenku okay mintie we yo mpacho me wa se mi bi se mi edi kan no utemba bi ya du adadwa na de Pacho se ema bebre ye dey. Bezi ya be ya. Nse ne etumi hipu enufu ebu abu nse da decision. Nfa se bi da se won a wo bo no ntweti sa problem ni bi ma won ana. Etos nyinu. Eye bi mo keke se wo se meni e wota de ni food ya agro no. Enso tumi course sa problem ni bi. Pese nchen kakra na. Oche yensu da se papa ofofro nso aba ahoma no so do me mo adwodo oba NyinsenNeAwoɔ so se obi anya ma ya odo me mo adwodo oba NyinsenNeAwoɔ so ma menko geti wo kakra na yenya no yenyi yi ano kakra nso ema wo okay enti first caller no obi facha me oba ma menfa ye caller odo lo radio no ma ye kakra ne ye mo adwo mo akwa aba Many aba edase papa yenti o yo the person with the ibisa doctor there with the other room just sex yeah
na kwan ben so na boy me man sex so mo ye ana week so oba be fa no yara wala so mo ye na have week why your friend panginal me yo do me market in the southern how many times ana so mo ye 1 week mother root come me mo na ne de nkanye we nso ne ye ka ho asem nso be here wada root na wo ye ne how many weeks me ye me week bia to obviously opa ho de dia 2 years before one see sha ye de obo no yire betumi na wo ye no ntie de obi ka ye de ho beto why menti obi a de omu betumi na wo ye no de obetumi now doctor be at least 5 times a week what's our energy no oh dear getting pacho me yemfa bi mo ho facha me odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so you so anyone eda se yentie wo the first la fi yo papa yentie wo me de pobi na mi di kasa se ne nepo ana se ne nufu anu na emienu ye no kre binimu timi bi etimi yenta na ma se mi san se pene bi kasa se ebribi etem se ye me mane di ye nufu no agro a etimi bua ma kokran antom me mi pese mi se ye no kre ana yo ye be obeyi anu ama ye da se papa pa ma me fa last caller odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so bewu afa oba eda se papa yentie wo oba pa me pa cho na mo ka se ye no for no I was say your partners edi ago omonum prevent breast cancer. It's ni otherwise na me be say e mema no so na mutumi nyenye bi no omo so den ana ye ma no e bitumi aye e de abo. Okay, me da se pa e be ya no de amount. Ye da se emfe ye course no ensi ya na antigeti mo ayanyi e bia no ma ya ha. Okay, me da se ye be da ti for ase ene omo fresim ase. But my who's a question ba could be go through pa. But ye be no so. Enti kola na odi kan frɛ na obisa say you try no for na watete mpem bebre say you try ya na nipa ni wu ebi wu and also say enye ni da bi say to say your operation obi enya accident na ye twa ne nan obewu ana da bi enti nya ye kan say ye hu se bibi nsesaye bi aba no fo na ye kɔ na ye se ye cancer na kokram ato no fo no ma na doctor for be ye nhwehwemu ehu se we baby adidi adru no asai no fo ni nyina na e wo se yetwa no fo ni free wo se be ya wa pomodin e be kɔ nanim enti enye mpem bebre no na e ya yetwa na nso ne ma hu ni se yetwa wo hu se nipa no ono ankasa ma ne ho stigma bi wo abusua ma ne stigma bi enti adwendwen ne sa ne ma no na edi nipa no e be kɔ saati bia no na enye se yetwa no fo na okay ento so na obi nso bisa say breast cancer no age ben na yetiminya ana obabi yetiminya yes obabi yetiminya so far as wo no fo even mema mpo a omomo bo no fo te say ye die no kra no ombetiminya breast cancer no na so hwehwemu kire say ye fama ma wanyi fi mfie aduanan ya kase 40 years ekono omo no mo so much at risk of getting breast cancer. Ena na obi so bisa say brazier so obo brazier na odi sika no to no fo na no ye sika de wo de to no fo ano ayeden madika ya kase nipple na no ewo entokro da ho a ewo semframa timi fam ekọ ana eboama breast no enya ne ho enti se ye di bibisi ano kwan a na chese ye eboama infections sometimes infections kra na cause sa niema we ya ye ka no enti enya advisable say ye di sika ebe hye brazier mo say bi ho ye me ma me no madwade foi e bo ha ye ka na ye nka se no na de ebebo but say ye di bow hu sa na try den efiri na so enye no potin no na e de beba na so eboa ema infections eko
ɛna obi nso bisa sɛ ne nipple ɛyɛ mienu sɛ yɛka nipple la yɛwɔ nipple abnormalities ana breast abnormalities enti yɛntimi ntena ha ɛnka sɛ ebi yɛ abnormality ana yɛnyɛ abnormality enti sɛnea sister fia bisa no ɛwɔ sɛ ɔkɔ hospital ne yɛyɛ nhwehwɛmu ne yɛhu na afei yɛma no ho akwankyerɛ a ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa no ɛna na obi nso bisa sɛ rashes on the breast ne yɛra wo 23 years ago ɛna rashes no ɛda so wɔ ho ɛno nti na meka sɛ ebi wɔ hɔ a rashes ketewa bi nso bɛmia nsuo ne sɛbi nsufin bi ɛbɛfiri maba no enti sɛ ɛda so gu ho 23 years ni na wakɔ hospital na yɛsɛ ɛnyɛ hwea na yɛntimi ntena ɛnka sɛ ɛyɛ bibi nanso nea yɛsrɛ ne sɛ wobɛkɔ so akɔ hospital na adɔktafoɔ ayɛ mu nhwehwɛmu ama wo ɛna na ɔfrɛfoɔ baako nso sɛ brazier ɛne brazier yɛbɔ no yɛde hip no a na nadeɛ ɛwowɔ ho no so obisa mmaa no kora ɛtɔ da nadeɛ no kora ɛwowɔ yɛ nanso abɛka yɛ ho abɛyɛ fashion enti wobɔ ne kakra na wayi ne kakra nanso obi bɛbɔ brazier saa ɛyɛ na ɛnyɛ saa deɛ no na ɛde breast cancer ba wo nanso sɛnea madi kan aka mesan aka bio no infections na ɛbɛfam no na ɛde akɔ wie nea ɛni sɛ ɛwie afei question na mahu sɛ ago true paa yɛ sɛ ɔbaa ne bɛrima nya mpa so nkita hodie na ɔsosɔ no fuonum no ɛboa ɛmma breast cancer ɛmma sɛ cancerous cells no ɛwɔ mu a ɛno ntimi ma ne wososɔ ɔbaa no fuon no ɛnsi no kwan sɛ ɛmma nanso nea yɛka ne sɛ wososom da bia na sɛ bibi dam a ɛma wo hu ne nsɛm ɛna nyɛ nsusom ɔdɔ feeling nsusom no mu no wie ɛtimi ba na na sɛ me hospital obi ba na ɔsɛ ne kunu kra ne hu yɛ na ɔsɛ ɔmmra patwa wate ase ɛhenti sɛ yɛsusom time bia na wohu sɛ no fo we ne asesa na sɛ wonom ano na sɛ discharge bi wɔ ma ɛbɛtumi aba wonum a ɛbɛboa ma yɛasɔ ano ntem ɛna I think say brazier ne okay nti no form so no ɛyɛ no form so ne wo so a ɛma feeling no nko am wadwene saa na wo so mu a sɛ bɛyɛ a ade kyena wobɛsa so mu na difference bi ba mu a wobɛhu saa pepe okay na obi nso busa sɛ nti mɛma no mo so bɛda ne akyɛke mɛma no deɛ no ɛhu sɛ ɔmo nso wo sɛ ne mɛma no kra bi wɔ hɔ a wo hu ɔmo a ɔmo kra wɔ no fo kakra ɛwɔ hɔ ɔmbɛtumi aba ama yɛayɛ ɔka fie te sɛ deɛ yɛ sɛ mmarima no nsosɔ yɛ nofo no mu a ɛbɛma ɔma hunu no ɔno nso ɔbaa no bɛde woahu sɛ ne kunu no wobɛhu sɛ dwowa ne dɛm sometimes ebi wɔ kora wonhyɛ dɛ nhu sɛ dwowa ne dɛm ɛhyɛ hɔ ketewa nanso sɛnea na meka no ɛbɛtwe ɛwɔ ɔbɛhyɛ wɔ amɔtoam ɛne pain ne saa nneɛma no ɛno na ɛbɛtumi aboa yɛ ama yɛ nti ɛmsa questions ne nyinaa sa wo ho ɔkyerɛ agona nkum ɔnde wadi kan frɛ kora wɔ mu a na ɔhwɛ yɛ wɔ Agunankum. And Kwamena Asaka, I pray my wife should not get breast cancer. Abiba Abubakar said, great job, keep it up. Says, may Allah bless you always. Love you. Yeah, that's it. Samson Pinto also said, thanks for this discussion. And Gazi Kwame Eshra Echa, Emmanuel, what do you do? Can a man get breast cancer? I say no. Anthony say yeah, no. And Viscous GH said, why you don't read my comments? Contact and Kwana Wope was Suntina and Mamenka, you know. If you please, I don't like what you are doing. Just attack and Kwan and all the Eguswaha. It's Yadamase Papa Pantiket Yemreno Aswanesa. Mianya final word say Nafi Yempejim. Yabede you for us. Na ya koswa kaima. Ene ye kununom ye maame nom ye nuanom se mantwe ye toasi ho se bosome a ye de kai breast cancer na hospitals bebre no to mo ho si ho se bramo free na ye ncheke ono foma Jubilee Specialist Hospital e ka ho work in na ye free ye be ya ma enti mesre se ye be hu hospitals ai be ben ye no na ya koho na ya ya ma ye
yempo de hospital enye bosumi we nkwa anytime bia be work in bia ye yema na yenye no every October nanso yankasa ye wo fie no ye de yensa ebe hu ye nofo no senia etie ye be ma ye kununum hu ye nofo no senia etie na fe se ye trebusia bia breast cancer na bia ba mu da ye be hwe ye ho ye ye be boy ye ho ban ye free ne ye bi ho ye be didi ye na se ye nya bi mpa ana bra ye be hu se bi ato ye no fom no ye be ko ayaresa bi antem no ye da say papa get through the Jukumwa ba Jubel Specialist Hospital and ne Sakumono and ne oni edi nkomo no ntino yemfre endpoint homeopathic clinic was 0244 867068 0244867068 na yenko check infections ahodo bi a agi ne padua no aboso frichna edikosi ne memenda no pa no nso no kosi anwumre no nso emema no so yentrumi kasisi a de pache ya yenko check prostate ni free wanyo hwe yare wo mu dia ehode na se ewoso wo hwe wo gini foods mafie ye de eyampa misro kope wo mo rice ni bi won sunflower oil no mayonnaise nso ho wo mo milk no so ano nso de sardine nso saa enti gini foods said de na senso de tie mafie ye de no eyampa utobia bibia ye de e wo fie ho Iolab gripe water eyamkra no adia secretary call titi ne sin efifie na wonye comfortable susu anadwo wonya Iolab gripe water de manoa eno ano no nyumaku ye do roma no mbo ye chidom a ene onso nyinsen ene awo wonya bi etie ye treasure abna apia say God bless you for this insight. Breast cancer is indeed curable when detected earlier. That's say Papa Bra Kwesi Lamba. Please, we really thank you for your teachings. Please, okay, I answer your question. Dear Dobia say Dr. Shine producer show in Ajeko, and so the two mo live or Facebook making canwa drink. Me didn't dear fear amankwa tamaklo. Meda geti ase any able a daughter. Or daughter ne say yan man. And name me krumo mo you can you know mo shay you krumo you can home na yokunu. Madam Boba kudin yonko. Nti ya chia obia geti wene na adwuma efo nso ya chia mo say from by. Sa ya da mo ase papa pado pachi ya ye be hia.